Inkampani yabogadi lethwa ngokuthi i-Boston Security lesebentela lapha eRoyal Eswatini Sugar Corporation ihlukubeta eMaswati lasebenta kuleya ndzawo kanye netakhamuti. Le nkampani yabogadi lena iphethwe ngulomunye webelumbi labangena eveni laseSwatini ngekutsengwa kutsi batawudubula babulale sive seMaswati ngesikhatsi se-unrest. Le nkampani lephethwe nguHenry Wheeler kanye namalungisa amahlalela lobeka liphoyisa ibonakale ihlukubeta ishaya ngesibhuku nangesibulawela lomunye wetisebenti talapha eRoyal Eswatini Sugar Corporation. Le indzaba yakhe noma seyibikiwe kude lo ingenile ngisho nebaphansi lucobo lwabo. uyeyana lo uthi usebenza ini uhlula kubhatala ibhayisikeli Labachazele sigameko bathi kukanyenti kwenteka lokhu kuletisebenti letisebenta khona kanye netakhamiti kukaningi futhi bayibika lendzaba kubaphatsi kanye nasemaphoyiseni kungunamuhla solokude lokwentekile kantsi lokuhlukubeteka kuyachubeka. Lendzaba lena sisayiphenya.